Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rin sa zeme ko na pumangai dale. India magu former Prime Minister Karaibege India magu Prime Minister to gape Dr. Manmohan Singh jinai baike zekru ku chum sumage India ge reuki ilang be All India Institute of Medical Science AIMS ke pungai zala leja sale. News sources na saza former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ze ranteze pezega ze AIMS reuki ge amitte gai zala leja sale. Zinai baike zekru ku chum sumage Nobel Prime Minister Narendra Modi ne PM Gakti Sakti India kadai hange matu chibe zai plan ki ibe anuigu hli det ke zai kada bahang zigane multi master plan ka choibe let kai dele. PM Gakti Sakti ze Nobel Prime Minister Narendra Modi ne jinai baike zekru ku chum summage New Delhi Pragati Madan gene lepet kai dele zai aiza rangkang kro lak haket gu National Master Plan ka choibe kulei. Union Minister Piyush Goyal na jinai baike zekru ku chum sumage saz New Pragati Madan New Delhi ge wangrai rabetin kum changna jang kai ku chum G20 summit ke India na host gulei jasale. Union Minister Piyush Goyal na saz PM Gati Sakti National Master Plan na tingkum changna jang kai ku chum G20 summit tora Pragati Madan ge ralang betu jangau gudalei jasale. Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne danai baike zekru ku nadamai ge Manipur state ke political parties kana hage zamina hang rok hazam lubachang ge saje chogume apoge punitak sia ja geira teme duidu action lugule jasale. Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne hai menadur kyam guys agum behta se be election hang zegene to guys lo je ke chule jai N. Biren Singh na saje gimi election ba melai ne du anui public matai gene mati mak cha hawang gudale je ke chule. NSCNIM ne jinai baike zekru ku chum summai ge saje Assam Rifle du rangze nasty business makyuta to be zai ka babata to be Arunachal Pradesh ke anui public me mihai minadu tengwara ta to be Government of India ji te luze to zapum be dolak le za sale. NSCNIM na punugu Ministry of Information na Publicity ne pichi guys the maika ke news zai media ramage NSCNIM ke active cadres mina hangna Arunachal Pradesh ke surrender to be coupling be samak le za sale. NSCNIM na saza na maika ke Arunachal Pradesh ke Assam Rifle na tu to be mina hangna za NSCNIM cadres tu to di be mina hangna le zai punugu spy guling aketu ga le za sale. Manipur state ke danai baike zekru ku na dammai ge Kangpokpi district ke numanglu suibe dammai ting na hi ge bi ganam ko loge Kuki National Liberation Army hangmadai du Indian Army ne hingoizan ko lo tai gane takma ge capture ni be bodu kachai bata to gane baike ne gimi kap gu che ko lo me bampe zai mina hangmadai chai di le je ke chele zamina hang na du zamla le je sale. Manipur Chief Minister N. Biren Singh na saje pugu government na ka pung bambe government agumete si is long baba public medu ka sia zubeta tebe dolak le je ke chele. Manipur Chief Minister na saza Assam Rifle Army zai Manipur Police tu apo dege palam ka thai mi ze to sia me temedu action lu ra hang rangane le je sale. Union Health Ministry gu report sai suize India ke COVID-19 rarit ne raz positive test penme mina changkruming use haite se changkai ku chumdu positive test petele. COVID kan ravgene idai di me recovery zinai te zemina changkai ka naz haite se cha daima idai di le zaina ka te ze India lungge COVID kan ravgene idai di me recovery plan te ze kro ku chumze lak mru ku naz chang hadai ka naz high squeeze ket me idai di le je ka chule. Union Health na Family Welfare zai National Vaccination Drive gu report sai suize COVID vaccine royo kablo lumeteuze kroria squeezes rocks lakhadai ku chumsi makeup budale je ke chule. Manipur State Health Department gu report sai suize jinai baike zekru ku chum summai ge Manipur ge COVID case ka chive test me mina hakke chem reming medu positive test petale zai mina hangna chai di le je sale. Zai COVID kan ravgene jinai idai di me recovery stage zemina hakke chesna me idai di delay zai naka teuze Manipur ge COVID rarit kine idai di me plan teuze lakke che changkro squeeze hakke chekro mingye me idai di le health department na sale. Zai na lang beteuze Manipur ge COVID-19 vaccine royo kabloi lume teuze lakro snoze changre squeeze ma daize high squeeze mingye medu kablo delay sale. Ay gina na may gumara sam news ka luay gadalay. Pigay sang kingani malay indu to dalay.